Ibihe byiza ubana na Mwiki Official, umunsi ku munsi tukaba tugenda dukurikirana tuguha amakuru update ibiganiro bigiye bitandukanye n'ubusesenguzi ku nkuru zigiye zitandukanye bitewe n'ikigezweho cyangwa se icyo abadukurikirana bakeneye kumva. Ndagushimiye rero muhaye ikaze uyu munsi nk'uyu nguyu isabato ku Badiventiste ndetse n'ikiruhuko ku bakozi bakorera ibigo bya leta cyangwa se n'ibyigenga ariko byubahiriza weekend. Reka rero twinjire ku makuru arimo kujya amaze iminsi asa nk'avugwa. Ni ku munsi ku itariki 3 ubwo abasirikare bo ku rwego rwa junior officer cyangwa se ba kadete bapasingaga. Inkuru iri muri izo nkuru iravuga ngo umuhungu wa perezida nawe cyangwa se Brian Kagame nawe akaba yamaze kwinjira igisirikare cya DF nyuma yuko avuye kubyiga mu bihugu byo hanze, hanyuma akaza kwinjira kuri Initec Nyango ya 25 niba ntibeshye neza, niba ntibeshye ni pass out ya 25 uko byagaragaye, niba ntibeshye sorry aragira adafite neza imibare ijyanye n'ibyo ariko rero byagaragaye yuko iyi passport yapasingamo abasirikare bagiye batandukanye batoya binjiye ari mu byiciro bigiye bitandukanye. Hirya akabamo abasirikare bo bitangwa ni short course cadete cyangwa n'abakadete b'imyaka 4 akaba bafatwa nk'abanyeshuri cyangwa se abo rwagwa degree muri military science na UR cyangwa se kaminuza y'u Rwanda. Akaba rero n'abara bavuye kwiga hanze bakabaha bakinjira mu gisirikare aho bita short course cadete, akaba n'abanyamahanga bigiye bitandukanye. Harimo rero ibyo ngibyo ni inkuru navuga yuko wayibonye ahandi bigaragaramo ubuhanga bwinshi bugiye butandukanye. Mu gupresenta mu kugira gute Perezida wa Repubulika y'u Rwanda mu karasisi kabo bandika imibare igiye itandukanye ari bishyashya kuri ino si Imana cyangwa se mu Rwanda, ariko bazanye udushya none dushyashya muri bikorwa. Hanyuma rero tuvuye no kuri iyo nkuru rero yuko wenda umuhungu wa perezida mutoya nawe yamaze kwinjira igisirikare cy'u Rwanda inyenyeri imwe asanga mukuru we aya ni mukuru wabo mukuru cyane Ivan Cyomoro. Iyo rero nuko bimeze Initec nyine ijyana niyo nkuru irimo. Dukomeza rero ku nkuru zimaze zigenda zivugwa cyangwa se dusengura. Hari inkuru zigiye zivugwa ku mino mihanda aho ubita Sergeant Major Robert cyangwa se Kabera Robert maze kwitwa na pasiteri umunyeshuri akaba kuri imihanda harimo aravuga ibintu byinshi cyane. Bamwe bavuga ati arimo arengera, abandi nawe akavuga ati ndishakira ibyo kurya amwita ikigarasha cyangwa se ngo urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda cyangwa uwivanze nabo, ariko akavuga ati ndetse ntishakira ibyo kurya ko mudashoboye kubimpa ibiki n'ibiki. Rero ibyo byose bigenda biba cyangwa se bivugwa kuri iyi mihanda bishingiye ku mpamvu nyinshi. Nyaboneka buriya inda n'igenda iyobora abantu rimwe na rimwe rero yasumbye umutwe ubwo byabaye kuvuga ibitavugwa gukora ibidakorwa. Mu baturuka Robert rero umva ko we yarahunze mu gihugu kw'impamvu ziwe bakangambira yagiye atangaza, hanyuma abamurwanya cyangwa se abashaka kopozinga amahitamo yo kuza kuri YouTube nk'abandi ba YouTuber bose bafite n'impamvu zabo. Hagati aho ngaho ariko mbere yuko twinjira muri byinshi twanaliza tubanze turebe update zo hakurya y'u Rwanda. Biravuga yuko umukomanda w'urugamba wabita General Byamungu bivuga ko ashobora kuba yarapfuye, ariko byamaze kumenyekana ko atarapfuye ahubwo yarafunzwe. M23 irimo gushyira ikintu cyitwa discipline ku murongo. Twebwe iyo turimo turatanga update rimwe na rimwe dushobora tukazisengura. Rero M23 cyangwa se AFC M23 cyangwa ARC bakaba barimo bashaka kubaka igisirikare cy'umwuga kiri professionnel kitagira ba bantu bavuga ngo ntibakoreka oya,
ukoze ikosa bagushyira muri kasho bakagufunga ugafungurwa. Rero abantu baramubuze bamubura mu bitangazamakuru nk'uko yajyaga bivuga, cyangwa se n'agaga rimwe na rimwe kuri tere, avuga ati ashobora kuba yararashwe, cyane yuko aho bita muri Shabunda aho drone CH4 na CH5 ndetse na Sukhoi zarashe abasirikare benshi cyane bagiye batandukanye, bivuga ko ari abaye guverinoma ntabwo bizwi buriya ko iyi ndege irimo kurasa hari igihe irasa nawe ku ruhande rwayo. Bavuze rero ko ashobora kuba yaraguye muri iki gitero cyakozwe n'ingabo za leta bakarasa ingabo za M23, akaba yarabiguyemo, ariko byamaze kumenyekana ko yari afunzwe ndetse n'abandi basirikare bagiye batandukanye muri M23 kubera impamvu za disipurine zabo. Ubwo rero ibyo ngibyo ni bimwe mu bigenda bivugwa. Hanyuma tunakomeje mu makuru avuga muri kano karere, muri Uganda biravugwa yuko Museveni ubu ngubu yamaze gutanga kandidatire nk'umukandida umwanya wa perezida wa repubulika kuri manda ya kenshi cyane, ndetse umukandida nimero 2 akaba bita Kyagulanyi Robert cyangwa se Bobi Wine, umuhungu wa Museveni akunda kwita ngo ni Kabobi. Ntabwo bahuza, ntabwo bajya imbizi. Rero uyu Kyagulanyi Robert najya mubwire yuko nabize kwiyamamaza na perezida wa repubulika wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni muri manda ishize, agira abo wa kabiri n'amajwi 38, Museveni agira amajwi 51 ku ijana niyo yatsindiyeho. Urumva ko nyine yamutsinze, ariko byari bisa nkaho ari mbiribiri. Rero akaba ari umukandida rukumbi, arimo aravuga rero ati reka nk'abandi abanyapolitiki cyangwa se no kwemeza ugomba ufite ijambo runaka gisubiramo cyane bituma abaturage cyangwa se bazagutora bazakurikira. Uriya Kyagulanyi avuga ati let people vote for their willing, nuko abaturage batore ku bushake bwabo. Ni nko kuvuga ngo natsinzwe kubera yuko abaturage mwabatoreshaga batitoreshaga. Icyo bivuze buriya Pacifique, ni nko kuvuga ko ngewe ndetse uretse abaturage bagatora ku bushake bwabo ninjye watorwa. Rero urumva ko hariya bitoroshye, ariko tugakomeza tugenda tubikurikiranira hafi, ibindi tuzagenda tubabwira uko bigenda bihindagurika isaha n'isaha. Hakurya rero muri Kongo bimeze bite? Update dufite kuri iyi minota ni izihe? Bwana Pacifique bimeze bite? Urebye bimeze neza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, nk'uko wari uri kugenda ubivuga, dukurikije n'ibikomeje kubera no mu gihugu cy'u Rwanda. Nta handi hantu umuntu ahita atunga itoroshi cyangwa se ahita areba yerekeje amaso ye usibye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu gihugu cy'u Burundi. N'amashyari akomeje kuvuza ubuhuha, ngira ngo warabibonye ku munsi w'ejo hapasingaga abofisiye n'ubundi baturutse mu gihugu cya Uganda, bari baje gukora imyitozo n'ubundi ya gisirikare ihabwa abantu bofisiye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ahangaha rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buraba kibara kiba ari ikindi gikwasi cyangwa se urundi rushinge aba babyoroze ahababaza. Ubu tuvugana ntago uwitwa Evariste Ndayishimiye ndetse na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuri ubu bishimiye kiriya gikorwa cyabaye. Ni nyuma y'uko UCI cyangwa se uno muryango mpuzamashyirahamwe w'imikino y'amagare y'abanyonga amagare kabisa ku butaka hano mu Rwanda bari kugenda banyongera mu mihanda ya Kigali yose igiye itandukanye. Isi yose iri kureberera Kigali uko imeze. Tshisekedi ntago byigeze bimunyura ndetse na Neva ntago byigeze bimunyura, kuko bino bihugu byombi ntago byigeze binohereza abakinnyi babyo ngo baze bakine ino mikino mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma rero ngewe amakuru mbazaniye asa nkaho afite n'ahuriye n'ibyo ngibyo nyine tugiye kugenda turebera hamwe, dore ko buriya ngo umuntu w'umwanzi wawe kugira ngo umutsinde kandi umutsinde neza ugomba kumutsindisha ibikorwa. Kora ibyiza hanyuma we mumutera ishyari ananirwe kwifata, hanyuma nyine ibikomeze bigende bimubera ibibazo. Ubu tuvugana rero mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ukuri kw'ibihari nuko urugamba rukomeje haba hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC rwakomeje kugenda ruhinana mu bice bigiye bitandukanye, haba muri Sud Kivu, haba muri Kivu ya ruguru. Urugamba rumeze nabi ubu tuvugana, haba muri teritwari ya Masisi, teritwari ya Rucuro, teritwari ya Warikare ndetse na teritwari yaba hano na Nyiragongo. Buriya naho harimo urugamba, ndaje mbibabwire, shobora kubivuga wenda mukavuga ati Pacifique aho nayawe, ariko niko kuri. Buriya ntago ngewe njya nshaka kubeshya. Hanyuma ahandi hantu ni muri Shabunda
ndetse n'agace gato kitwa Kamituga, ariko wabanje kunyura muri satere ya Warungu, wabanje kuyifata kugira ngo winjire muri Kamituga. Ibi byose rero ngiye kubibabwira, hanyuma n'ibivugwa ko M23 yakuwe Nzibira, reka mbibasobanurire neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma turahera mu gihugu cy'u Burundi. Nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye mu bwoba bwishi afite bwo kuba bagiye kumufatana ikibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye giherereye hari i Bujumbura mu murwa mukuru w'iki gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru nakira avuga ko abacashuro basanga 2770 bari boherejwe na leta ya Kinshasa, bari baguzwe na leta ya Kinshasa, bashobora kuba bagiye kugabanywamo kabiri. M23 ikaba yamenye ayo makuru, bamwe bagiye koherezwa Bujumbura gucunga kira kibuga cy'indege cya kino kibuga cy'indege n'ubundi cya Melchior Ndadaye, aho rero kuri ubu navuga ko bitameze neza mu buryo bumwe cyane, mu buryo bumwe cyangwa se ubundi urebye uko byifashe muri rusange. Hanyuma ahangaha rero amwe mu makuru mfite ngewe akomeye nuko ubu tuvugana mu masaha ya mu gitondo, aho bwakereye, hari amakuru nakira avuga ko hari amakuru nakuye ku rubuga rwa Wazalendo, aho bagiye batangaza bavuga ati abasore ba RDF turabamaze, ati turabisha yitwe Nzibira twamaze no kubakuramo. Rero ntago bobo bajya bemera ko mu 23 ari abakongomani, ahubwo bavuga ko ari abanyamahanga, by'umwihariko b'abasirikare ngo baturuka hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndetse n'igisirikare cy'u Burundi niko bimeze, kuko banatoza izino mbonera kure niko byagiye bigenda, bababwira yuko batari guhangana n'abakongomani, ahubwo bari guhangana n'abanyamahanga bashaka kwigarurira n'igihugu cya Kongo, bakanigarurira igihugu cy'u Burundi. Bivuze ngo u Rwanda rwabaye inzitizi haba kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, haba no kuri leta y'u Burundi cyangwa se leta ya Bujumbura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ariko muri iyi minsi bisigaye umurwa mukuru warabaye Gitega. Sinzi niba muri kubyumva, ntago Bujumbura wabaye umujyi w'ubucuruzi, hanyuma Gitega wabaye umurwa mukuru nyine w'igihugu, by'umwihariko wa politike. Ngira ngo ibyo bintu wenda mwamaze kubimenya, nta munyapolitike ukibarizwa hara mu mujyi wa Bujumbura. Noneho aho M23 iziye byahinduye isura, kuko n'umusirikare witwaga Katuye hariya muri Bujumbura yamaze kera cyane, nimvuga ngo kera muze kunyumva neza cyane, yamaze kuvanamo umuryango we. Ubu tuvugana bari muri za Kirundo, za hehe, mu ntara zigiye zitandukanye nyine zigize kino gihugu cy'u Burundi. Zimwe na zimwe ngenzizi, hari naho nagiye mbasha kugera, ariko aho ntaragera sindahamenya nyine, bivuze ngo nacyashaka amakuru yaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, cyangwa se nzanahagera igihe runaka, igihe ibintu bizagenda neza cyane dushobora naho kuzahagera. Ahangaha rero amakuru mbafitiye nuko igihari nyuma yuko Evariste Ndayishimiye ndetse na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi bicaye bakajya inama, bagasanga ko burya bafite umwanzi umwe, baravuga ati ahubwo twebwe ikintu dukwiye gukora nta kindi ni ugushyira hamwe tukarwanya aduyi. Murabizi neza cyane ikibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye ni kimwe mu byibasiwe mu minsi itambutse, cyangwa se muri kuri kwezi k'umunani gushije, cyagiye kibasirwa n'ibitero by'ikoranabuhanga, aho byagiye bigabwa hariya ku kibuga cy'indege. Rimwe na rimwe kuba ngo cyafashwe amasaha n'aya, cyafashwe iminota n'iyi, ariko bitabaye ngombwa ko hari umusirikare winjiramo. Sinzi niba icyo kintu wenda mubasha kugisobanukirwa. Hari ukuntu bashimuta ikintu ariko bitabaye ngombwa ko bagifata mu ntoki. Nimujya mwumva ibitero by'ikoranabuhanga nuko bikorwa. Ikibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye iyo gihagaze iminota 6 haba hangiritse ibintu byinshi. Nk'indege mu kugwa, izihaguruka, nyine babura uburyo ki zigendamo cyangwa se uburyo ki ziparikamo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ushobora kubyumva mu buryo bugiye butandukanye bitewe n'amakuru wowe uba ubifiteho. Ahangaha rero ikintu nshaka kubabwira nuko Tshisekedi yabonye cyangwa se yamenye amakuru yamenyeshejwe na mugenzi we Evariste Ndayishimiye, amubwiye yuko nawe afite ikibazo mu gihugu cye, agomba kandi kubanza kugira gute kugikemura. Yahise amagaza abanya-South Africa 2, abamercenaires baturutse mu Bubiligi 6, abangaba nabaje guhangana n'ibi bitero by'ikoranabuhanga byari biri kugenda bigabwa hano ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye. Aba bana abamercenaires rero baje, cyangwa se bano bacashuro baje, bivugwa ko bari baje guhangana n'ibyo bitero, kandi biri no koranabuhanga rikoreshwa ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye, rikaba ryaratanzwe n'Ububiligi, aribwo bwahaye rino koranabuhanga rikoreshwa ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye. Kugira ngo rero bigende neza, byabaye ngombwa ko bohereza abandi
abandi bakozi babo baza kugira ngo bakurikirane nyine ibyari rirakoranabuhanga bari bagize gute, bari babahaye ngo rijye rikoreshwa ku kibuga cy'indege. Kubera ko leta y'u Burundi yari yatangiye gutekereza ko bano babirigi batangiye gukorana n'inyeshyamba za 23, kubona yuko kubera ko babona ko igihugu tayari bamaze kugicamo kabiri, niko nabivuga, kuko ubu M23 amakuru nakira avuga ko bagiye gukora balkanisation yo kuba bacamo igihugu mo kabiri. Birumvikana uburasirazuba bwose bakabuhindura igihugu, ngira ngo ibyo nabyo ni ibintu byumvikana neza cyane. Ahangaha rero leta y'u Burundi yumvise ko ibintu bigiye guhindura isura, baravuga ati buriya ababirigi batangiye kuvugisha M23 mu ibanga rikomeye, reka natwe dukoresha ubundi buryo bwacu. Ariko leta y'Ububirigi kubera ko ari kirira habiri, ngira ngo murabizi neza cyane, bagakunda buhake bararane babaya cyane. Murabizi ibyo bakoze hano mu gihugu cy'u Rwanda, siho gusa no muri Kongo bari kubikora, ndetse no mu Burundi bagiye kubikora. Ni ibintu byumvikana cyane, ibintu bijyanye n'imyiryane bazi kubiteza kabisa, ibihugu bigahangana nyamara ntacyo bipfa, tukarwana kandi tuvinda imwe. Ibi ngibi nibyo bikorwa n'abari abamerceneri. Ahangaha rero amakuru mfite nuko hano babirigi baje ngo baje guhangana n'ibyo bitero, n'ubundi ntibibujije kino kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye kuba kikiri mu bibazo. So reka wenda iyo nkuru duse n'abayivaho, reka twigarukire hano muri Tema, mu Ngwengwe, Kawezi ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye dusatiriye umujyi wa Uvira, bitewe n'ibitero karundura cyangwa se ibitero karabutaka biba byagiye bibaho, bigasa naho byibasira ibice bibarizwamo inyeshyamba za 23, ariko mu kandi kanya gatoya ukajya kubona inyeshyamba za M23 zongeza ubu uyu mutwe zatangiye kurasa kuri coalition n'undi yari kugira gute, yari iri kubarasaho. Ushobora kubivuga ukavuga ati nayanjye, ariko ubishaka wahigerera nawe ukareba. Amakuru ndi kubasha gukura mpabwa n'intasi zanjye ziyara kuri ugamba ku mirongo y'imbere, arambwira neza yuko yitwa Kawezi, mu birometero 13 uturuka Kawezi berekeza mu mujyi Uvira rwagati, hari ibitero karabutaka cyangwa se ibitero birikomeje kugenda biba, by'umwihariko byiganjemo iby'abasirikare b'u Burundi FDNB ndetse na Wazalendo na FDLR. Abangaba rero nibo bari kugenda bagaba ibitero kuri 23. Gusa igitangaje, ndagira ngo wumve ko izi ari breaking news kandi z'amakuru yihutirwa hano ku mirongo imbere ku rugamba. Igitangaje kurusha ibindi byose bishoboka nuko zino nyeshyamba za 23 ziba zabashije gukurura amakuru mu buryo bukomeye cyane kandi butunguranye, bakahita bahagarika ibyo bitero karabutaka n'ubundi biba byari bigiye kugira gute kubagabwaho. Hari mu minsi ishije M23 yageze gutangariza leta y'u Burundi, arababwira ati twebwe rero nk'abantu dukunda amahoro, tubasabye kureka ibyo bitero bya drone kuko biri kutwangiza bikanangiriza abaturage, ndetse bikabasha no kugira bamwe na bamwe bigenda bihitana. Ati kubw'iyo mpamvu rero dusabye ko ibitero bituruka ari mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko bya drone, za drone zo mu bwoko bwa CH4, noneho nabonye harasohotse CH6. Iyi ni drone noneho ifite ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru cyane, usibye no kubirasa ikanafotora ikanafata amavideo, iranazoominga no mu mwobo hasi muri ntano aho abasirikare b'inyeshyamba babihishe, igakubitamo urukoporo ugasanga nka 30 biciye rimwe. Bivuze ngo abasirikare b'inyeshyamba za M23 bakomeje guhura n'ibyago. Gusa amakuru mashyashya mbazaniye, amakuru mutigeze mwumva handi, amakuru y'ubutasi gemba nakuru nkinjira mu butasi bwa M23 nkamenya amakuru y'indani kwa ndani ko byifashe. Amakuru nakire nuko bafite igikoresho ngo ni radar, sinzi shobora kubivuga mukabyumva uko mubishaka, ariko ngo ni radar shyashya. Radar zino zikoreshwa ku bibuga by'indege, radar zikotorora buri kintu cyose kinjiye mu kirere cy'ikindi gihugu. Sinzi byumva, niba drone ivuye i Burundi ikinjira Kongo, icyo gikoresho M23 yazanye ni ukwita kita kimenya neza ko hari ikindi kintu kidasanzwe kinjiye mu kirere cyacyo, kandi iyo radar ikaba ifite ubushobozi bwo kuba yahita igikotorora kandi mu gihe gito cyane. Bivuze ngo mugiye kongera kumva izindi drone zashimuswe n'inyeshyamba za M23, kandi vuba aha murazibona mu mujyi wa Goma ziri gukoreshwa zicunga umutekano. Ngira mwarazibonye zakoreshwaga abarikare, zikoreshwa n'ababirigi, zifotora zinarasa, zari zihari hano mu mujyi wa Goma igihe habaga inama agiye atandukanye. Ngira ngo ibyo nabyo ni ibintu muzi neza cyane gatanu kuri agenzi kako. Wenda tudaciye hirya no hino, reka mbabwire ko icyo gikoresho cyazanwe kandi cyamase no kugezwa muri Sud Kivu, akaba ari nabyo byateye ibwoba igisirikare cy'u Burundi. So ngira ngo rero biri kugenda byumvikana, ibintu byakomeje guhindura isura. Gusa ahitwa Shabunda, Nzibira, Kanyora ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye, M23 aho yamaze kubivamo bitewe n'ibitero bya Suko 25 iri guturuka Gisangani mu bufasha buri gutangwa n'igisirikare cya leta FARDC, aho ari umuzarendo wamaze kwiga
cyangwa se wamaze gutegura urugamba neza cyane akamenya neza cyane uburyo ki M23 iri kugenda igira gute yitwaramo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibi rero byakomeje kugenda bifata indi ntera, nyaboneka ndabamenyesha ko izi nyeshyamba za M23 kuri ubu zitorohewe habe na gatoya. So munyemerere tuve muri izo axe cyangwa se tuve muri ibyo bice, tubanze twinjire ku mirongo y'imbere ku rugamba hano muri Walikale. Walikale ni imwe muri teritwari zikomeye cyane zibarizwamo n'ibirombe bya mbere ku isi bya Alpha Mine bikorerwamo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hano muri teritwari ya Walikale. Ibi birombe rero hari amakuru nakira avuga ko target ya mbere igiye gukoreshwa ni uko M23 igiye kwinjira ku birombe bya Alpha Mine tayari kwahereka. Dusubire mu kanya gatoya. Ciao ciao.